Jika uthetha amasimba wena jika wena ujike wodute ayana nto ithethayo.
Come away. Njani jonga endwalo masizifundise inombolo yabo masicwale ngenombolo nangu 6 set up sekufika namakhoseni hoyi wafuna no 6 khoseni oh batha 6 Niso 6 wena. Unasikima na zoko. Yeah, shaye. Wena. Manganisa. Set. Wena. Wena. Yabona nini? Akakaka koloza na TV. Se aba maxhoseni ngokubanja meeting le ala way ngalamjita Ngingaya fethu cha. Ngumntana nje una ngapi? Chita. Thina sebithufe tosebanjela meeting yokuba sibulelelani bana kuthi ngisiphelele ufena icishile fethu wayigqibezela umjita fethu kusemajika man asifayeli so mamelela meeting lawe abazithetha amasima sesigaba sedubula kwasona naza light yeah man yeah hayibo uthena wena khulu man chayi zolo nasafana machita hola ndana shonga yena o maxhoseni ikinyana bantwana benyama selendona selusa mamela bithiki lapha wena manje ithembe ngenyako hey sibiza wena asimele ngenyako kanti politika labantwana ba Gisela nombolo. After the meeting, going to phone away. No, no, no. That's how now.